Ngiyanikezela abantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Inkonzo yesabatha lasemini siphathelwa ngumfundisi Madondo waseBungane inkosi Nkosisi. Umthandazo wesabatha. Imini yesabatha mayibehle waba ingcwele. Yakhuleka Nkosi emakhosi. Ngicela ubaba ungibhalele khona lapha isibusiso Nkosi phambili. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha, isihlabelelo senkumbuzo esizukulwana, senkumbuzo ukuzila inkumbuzo kaNkulunkulu.
masikukristiyanaze. Amen. Baba Nkosi yamakhosi, nikazwe izinto zonke ezikhona emhlabeni. Alukho lutho Nkosi olwadalwa nolanyakaza Nkosi wena ungathandanga. Namanje Nkosi ngiguqe phambi kwakho nyazizulu. Ngiyacela Nkosi ngoba ngimlapha phezulu kwesizibe esibila umlilo. Ngicela Nkosi ufefe lakho Nkosi nomusa wakho Nkosi ungithande ngoba namadoda lawa ayephosa esithandeni somlilo athi mayephoswa kwaphela ukuhlakanipha nokucabanga. Kodwa ithemba labo yakude Nkosi bebona umusa wakho sebezungeza nawo phakathi esithandeni somlilo. Ngiyacela ke Nkosi yamakhosi ukuba Nkosi ukuguqa kwami phambi kwakho Nkosi ngingaliwa. Ngikhulekela ke Nkosi namakhosi shembezwe lakithi emshwada amakhosi Nkosi awunayini. Ngiyacela Nkosi kulelazwe shembe ukuthi akuheleze Nkosi umoya wakho, uheleze Nkosi uthando lwakho. Mangisaguqile Nkosi ngingelibala Thixo ingcwele. Ngoba lolu uthando lwakho Nkosi lujulile, lunamandla Nkosi njengokufa. Ngiyafisa Nkosi ngoba uNkulunkulu Nkosi uhamba uze ufukelwa Nkosi elibeni lakulele khona Nkosi indoda engizalayo. Kwakuthuma unkitazi weyingane ihamba lensizwa lomfoko amakhasi. Ayetha amapheko lapha enzansi ethi ngamhlasa ageya ngekhanda likaMakhasi kuyoba sinqobile. Kodwa lensizwa ehamba ikhudula umlenze ithi hey ngiyinsizwa mina. Ngifisa ke Nkosi lelo thando Nkosi ababelana lo uqhawe Nkosi. Thina Nkosi singehlelwa Nkosi ubuvaka Nkosi kodwa Nkosi usimise ngezikhathi zonke. Ngiyacela Nkosi yamakhosi ukuba ngqongqoze Thixo ingcwele phambi kwakho Nkosi. Ngifisa Nkosi ungqongqoza ngengoma Nkosi yesibili. Kodwa Nkosi uNkulunkulu bakho Nkosi akuchazeke emhlabeni. Ngifisa abantu beNkosi njengoba sizohuba le ngoma engathi wonke umuntu emhlabeni angayicelela ukuthanda ushembe. Ngoba ungamthanda ushembe kodwa yena angakuthandi. Uze wakhe ivumelwano ukuthi uzoyifeza kanti ngumuntu wasemhlabeni. Kwamehlela uMoses, kwamehlela noJoshua esefungile phambi kweinkumbi. Wathi mina nendlalo ngizomkhonza uJehova. Kodwa wayesefika omubi. Ingakho kuzwakala isililo sasikhala uJoshua ekhala yedwa ethuneni engasenamphelekezeli. Wayehuba ingoma lekathi 26 verse lesibili ngoba mhlawumbe ngifike kuyo. Kodwa ngifisa wonke umuntu mayephakathi kwalendlu ongathi angangebona omunye umuntu athi Nkosi lomthwalo semahlombe Nkosi ungangethula kanjani. Ngoba bonke laba bantu Nkosi yamakhosi baqhamuka ezweni. Izwe Nkosi ligcwele inkohliso. Baye bathi abantu uyabona makuhamba nje wabulala inkukhu wathela igazi lazothola 10,000 kusasa. Ajabula uthole kusasa kuthiwa sekufuna igazi lengane yakho nelomngakho. Akasazi ukuthi uzophuma kanjani. Abantu baphuma Nkosi emhlabeni ogcwele yonke into ekhona engcolile emhlabeni Nkosi baze kuwe imphumuzo ingcwele. Baze kuwe mthetho amacala wena Nkosi uthanda noma ubani Nkosi mayisefike kuwe. Ongathi usheba ngasenza sonke eManazaretha insizwa nentombi yakuleli bandla. Maqhamuka umuntu eqhamuka emazweni omhlaba uvula izandla umthatha umgole. Ngoba laba abantu bazofisa ukuba bagone uNkulunkulu abunyazo lezulu eyibonge Nkosi. Sesikhumbuzweni batwa beNkosi Enkosi enkulu uthingo lenkosazana kade kukhona uthisha phambi kwethu eManazaretha. Lo Nkulunkulu kade emphambi kwaManazaretha efundisa inkonzo yokuyithoba. Lo Nkulunkulu kade efundisa inkonzo yoxolo kubantu. Lo Nkulunkulu uke wafaka abantu beNkosi inkonzo yokuthethelela. Izithi leNkosi yamakhosi
mina umuntu ngimthethelele engazange alicela uxolo kimi noma ngimise ngamlenze munye mhlawumbe bekufanele uNkulunkulu bese sivumela makuphela lenkonzo ke siyocela ukuthi inkosi noma indlebe zethu zogqinisa kangakanani bengenze uNkulunkulu ukuthi lamazwi akho uNkulunkulu angaweli phansi ngoba ukulahlwa akusiyona into yamanje into endala kaNazaretha ngoba uyathi uNkulunkulu umuntu emnikeza amehla amabili emese eyicelela yena ihlo elinye lesine nelesihlanu ngoba naye usuke ethi ngifuna ukubona ngaphezulu kwabanye abantu bengifisa ukungqongqoze ngale ngoma yesibili
Inkosi enhle unyazi lwezulu. Amen. Bantwana benkosi, inhliziyo yami iyethaba manje ngiphambi koNkulunkulu omhle simthanda unyazi lwezulu ayibonge Nkosi. Manaza thayingcwele ngathi uNkulunkulu angenza wonke umuntu abageza amehlo ukuthi amehlo akhe angadideki nensila yobusi ingangena emahlweni bawudideke ungaliboni unyazi lwezulu. Bakhonza abahle benkosi, lo uNkulunkulu esikhuluma ngaye namhlanje sikhumbuzo senkosi uThixo nenkosazana uNkulunkulu esimbonile sahlala naye eManazaretha. Ngake ngaletha insizwa yakwethu ngemlanga bambiza ngokuthi uso ngapha ngakithi bathu xhasa wawa lapha egcikeni washawa insimbi la wesephuka umbambo bathi abelungu bawumhlinza. Angifuni kodwa ukukhuluma indaba yakhe kodwa ngathi mase sifika la sibamba idress eManazaretha ingcwele. La sengifika kukhona indoda eyayidonswa lapha iqhutshi ibanjwe ngapha nangapha. Le ndoda yayifaka ikhindi. Ima ehleka lapha emlonyeni ifaka amagolide wonke umlomo la. Nomngayo ngapha umesiswayo wawumbona impela ukuthi abantu abami kahle. Kodwa phezulu kuma kahle kwafika usizo kwase kuphela konke. Masibamba idress lapha size enkosini uThixo lenkosazana. Isiyasondela le ndoda kwakunuka kakhulu kunephungu elisabekayo. Lo muntu mayesephenduka sesiqondana naye ngoba kwakumisukele inkosi ihamba phakathi kwabantu kanje nekelisa. Base beqaqa ithawula. Lo muntu unesilonda sibonile sesingene phakathi ubona ithambo ngaphakathi. Ngangazi ukunaka ukuthi inyama yomuntu iyelo, ngaqala ukubona ngalolanga ukuthi inyama yomuntu nje. Kodwa abantu benkosi ngikhuluma indaba kaNkulunkulu esinaye phakathi kwethu ayibonge Nkosi. Maye sefika lo muntu uthi Nkosi ngikhulula wesiboshwa sengihambe yonke Nkosi umhlaba. Ngahamba Nkosi ngaphumelela ngaphandle koSouth Africa ngithi ngifuna abantu abazongisiza kodwa Nkosi angibatholi. Kodwa Nkosi sengiyalele Nkosi umuntu oyisisebenzi salapha ekhaya ongilungisela ingadi. Wathi hayo kodwa baswami ubungehambe niyohluleka nakashembe. Ithi ke Nkosi ke ngilethwe ilawo mazwi kanjalo ngoba bese ngihluphekile. Futhi ngangakaze ngicabanga empilweni yami ukuthi ngoke ngiye kaShembe. Maye sefika la wayesethuna umnikazi wezinto zonke, wayesemeqa, wayesekhuluma nomuntu engapha eceleni. Ngase ngibona ukuthi uyaphoxeka lo muntu. Uthe mayeqeda baba wayesebuye, usethi baba hayi wendoda. Lesi silonda sabangwa yini? Uthi Nkosi angase ngihambe sekuphela ama medical aid. Ithi Nkosi ngiyabuza sabangwa yini lesi silonda na? Lo muntu akasazi uphendula uthi nothi baba uphi baba wakho wena? Manazaretha kusezulwini lakhe. Asingafuni ize emhlabeni sihlezi noNkulunkulu ephelele eManazaretha. Usethi lona ubaba akekho baba mwahamba emhlabeni. Wahamba kanjani? Wahamba baba nje kwakuhle kwenzwa zonke izinto ayibhala iwili. Wabhala iwili bhala iwili ubaba wamuthi mhla efayo ufuna ukuthatha hamba ayoshiswa. Thathwe umzimba wakhe nomlotha wakhe hambe yophoso lwakhe. Sethi kuShemba mntana nenkosi. Uyabona nje ubunjena nje icala leli. Lezi impethu ezikudlayo ezikudla ubusuku nemini zifuna isidumbu sika baba wakho. Ngoba umuntu kudaliwe emhlabeni uthi inyama mayihlukana nomphefumulo fanele kufike impethu nentuthane eshaya isitembu ngaphambi kuhambe uNkulunkulu. Ithi ke mntana mina ekuhlalela manje ufuna uqale phansi uyokhanda ithuna laba bakho ucele babakhe intetelelo kuNkulunkulu nasemndeni ngaphambi agezwe lento ngaphambi baxhumane noNkulunkulu. Lathetha icala laphela Manazaretha angimile la. Ngikhuluma ngeNkosi uThixo lenkosazana eManazaretha. Ngahlupheka ngoba nami ngangithwele umuntu wayegula wayelimele lo mbhemi wakithi wayikhipha igazi ngomlomo ngingakwazi ukuxoxa nezindaba eziningi nalomuntu. Kodwa lensizwa ngeke ngiyibone phezulu esicawini lapha na isini somfundisi uMadlovu. Likhona eManazaretha. Ikhona namhlanje eManazaretha ngoba yafika entweni ephelele eManazaretha. Simbonile lo uNkulunkulu eManazaretha ngathi uShemba ngasipha amehlo. Asiphe nezandla zokuyiphatha lento.
ngoba abantu abenkosi asekho esikhathini sokubalela ibandla lithukwe manje likhona abangcwele into esihlalele ukuthi indoda nenkosikazi ayihlale phansi ifundise izingane zayo iqiniso ukuze angabi khona amaphekula kusasa umuntu ongabanga nenhlanhla yokuthanda unyazi vele uzolahlwa nakusasa amaNazaretha uzoba njani ayikho into ozoyibona ngaphandle konyazi amaNazaretha into esihlalele ukuthi sihlale phansi sifundise izingane zabantu abamasiboneni kahle nikhona abantu benkosi lo uNkulunkulu akalali manathi ngihlabela leli verse lelithi ngisize inkosi uJesu Kristu yathi hlezi kwase kuza abantu abakhulu ababegcetshiwe base bethi inkosi sesambe kakhulu ushiswa ilanga ubani angasumkhombe phakathi kwethu uthi mkhulu into ebanga abantu lemhlabeni uthi mkhulu lo futhi mayefa luzwe ezulwini thula uJesu ababuka laba bantu ababuka wayesephenduka abaflathela amadoda wayesebheka ngapha komama babencintisa izingane iyaphuthuma abantu abenkosi mayebuka lapha komama usebona umama eyincintisa izingane sejoza lapha mama wayesesondela lo mama wayesethatha ingane usethi uyabona nina mangase niphenduke nifane nalomntwana iqinisene ababakhulu embusweni wezulu nikhona nimaNazaretha ngoba isifo esiphethe abantu emhlabeni esikwenza uxabana noNkulunkulu ngamhla wehlela isifo sokwazi kakhulu qinisile ngekugugele kuleli bandla sokwenza njani maNazaretha sokwazi kakhulu nokujwayela nje ngaphakathi uzofuna ukwazi izinto zangaphakathi uzokulimaza maNazaretha mina ngiyemkhuleko yabona mawuhlangana nomuntu ethi kushembe inkosi inyazi lwezulu hayi uNkulunkulu mina ungiqophela umlando ngapha Nkosi emshoti ngisho iphakathi mangiqhamla libona imoto engihamba ngalo ubona liphakamisa izandla ngoba imanga egilo unyazi ngaphakathi ngiyazesaba maNazaretha niyeza abantwana benkosi sihamba noNkulunkulu ngqoma maNazaretha sihlusha izona ngoba sidalwe ngazo kodwa noNkulunkulu uyesabeka abantwana benkosi ngeke ngabona isimanga akanomushumayeli uzumsefikile la bakithi sihlala usefikile maNazaretha Nkosi yamakhosi ngacela kuwe ngathi lapha ezweni lakithi sifisa inkosi ukuvusa inkonzo yango lesithathu akulalwa ngaphezulu lakithi kuphuma imoto angapaka amakhumbi abe u8 noma abe 10 siubamba le nkonzo sihlukane ngomnyama kuyashunyayela maNazaretha kodwa uNkulunkulu omuhle lesimkhonza uThixo omuhle unyazi lwezulu maNazaretha sase singena sibamba le nkonzo bantwana benkosi sayibamba le nkonzo bantwana benkosi ke sithi mase siqeda le nkonzo bese sisukuma bantwana benkosi sinengoma esihlabelelayo wela ngijabile kanti kushoniwe lapha ngaphesheya kamkhokheli lwakithi omdala kade sanda kuhamba emhlabeni wakwaNtombela sithe sibambile inkonzo base besithethe umkhokheli lapha umntwana kamkhokheli ushonile uzongcwatshwa nini sase sitshela le nkonzo lesithathu ukuthi soyami indaba likhona nini manje
Manje sesi abantu abenkosi ngasengibona inqaba sithe sesihlele usuku ukuthi siyalapha yana ithe inkonzo iphakathi qhamuka inkosikazi yaseZiyoni kuyatashwa iyoni yazamanazatha yayisiqhamuka lenkosikazi yayisize isifike siguqe ngalapha sayibuka nangumntengena sasemhlangabeza sasemfaka phakathi esenta nawo babiza abantu ukuthi usani eZiyoni mayingena inkosikazi athi asukuma mawudoba usuvakashele nje uzweni uma namhlanje sivakashele yayisisukuma nenkosikazi yahlabelela ivesi ngiyasaba ukuyihlabelela kodwa yasukuma yathi mina ngizomnika uqobo lami yasukuma nenkosikazi yahlabelela ithi ke lenkosikazi mayisikhuluma ithi Manazaretha mina ngumuntu owasaba wena ngiyabasaba nabantu ithi wedwa ngithengilele lapha ekhaya ngathi ngibona kwasokuqhamuka indoda igqoke kahle le ndoda kodwa ifaka ikepisi ekhanda likhona Manazaretha yayisifika le ndoda yayisima phambi kwami yayisingibingele isithi sawubona mama ngase ngivuma uthi yayisithi lenkosikazi awubaba ngiqonda ukuthi ungubani wena yathi ufanele ungangiqondi kodwa ngila ngiyagijima la kaSwayimani ngisiza mntanami ungiphelezele lapha ngaphesheya kukhona umuzi wabantombela ngishonele ngizohamba khona ngiyongcwaba ngiyokwenza khona inkonzo omlindele bengithanda na ube khona ungiphelezele likhona noManazaretha wayesebuza lo mama akamazi ushebe akakaza ambona likhona nabantu abenkosi akakaza ambona akazahlangana ngisendleleni futhi akakaza icabanga indaba Manazaretha kodwa baba ngathi wena ungubani nakhe Manazaretha wayesephenduka noNkulunkulu wayeseguquka embuka wayesethi mina nguShembe onyazi lwezulu ayibonge inkosi manje abantu abenkosi angana malo mama ukhona yini ubuyile lo mama uhamba ovalele sebandleni lakhe abantu abenkosi wathi ubona unyazi ufike kuye ekhaya wamtshela ukuthi ufike lapha la kuphelele khona maye khona bengizothaka sukuma ngenyawo ncamala luphi lo mama akasukuma lekhona nimbone abantu abenkosi ngoba angifuni masikhuma lapha abantu abasikhuluma amanga abantu abenkosi akakasukumele khona ngenyawo niyambona cha ukhona impela ade fika manje nomshumayeli uhlezi lapha emuva iphendukile nenkosikazi yakhetha inkosi igqoka ingubo emhlophe abantu abenkosi ayibonga inkosi yafika ihlabele lithi mina ngizomnika uqobo lwami ibonene nonyazi lwezulu Manazaretha manje sinayeka kanjani basisho ukuthi unyazi luNkulunkulu abantu abenkosi Nkosi yamakhosi nyazi lezulu wena Nkosi awubadumaza abantu ngathi kodwa Nkosi ulako nalo lingaphindwa kasikhombisa ngoba Nkosi umusa uzosibulala likhona Manazaretha mina ngeke ngathanda ukukhuluma into abazathi abantu sikhuluma amanga ngithe ngifika lapha ekhaya mina ke ngumuntu wabantu nje abantu abenkosi ijazi ngilikhumbule mase ngene ethempelini lakhe mangiphuma lapha ngikhalele inkosikazi yayangema lapha ngaphesheya esikepeni uma wehla ngishona phansi esikepeni la yakhe ngaphesheya ithi lenkosikazi Madondo ngisize ithumela umfana kaMthiyane ethi ushazi ithi ngisiza Madondo umntwana wami uyagula ufele izitho zombili kade edalaza yonke ngithiwa ifailile kuthiwa ngenze noma yini ngisayinele umntwana uzofana nami kanjani likhona Manazaretha ngayibheka lenkosikazi ngase ngidabuka ngathi kodwa Shembe kungenzeka umuntu Nkosi esefike kwenkosi afike inkosi angalithola usizo asunxusa umoya ingcwele abantu abenkosi ehla moya
kuthiwa izinto zakhe zifeyilile uthi noma ngihamba sengifike ngabuka egceni ngabotha umntwana zonke ithi into ebuhlungu madodana engiphethe kambi yodwa ithi uNkulunkulu wangibusa ngengane embili nginengane eyodwa yentombazane nomfana oyedwa shiphaqa ithi angazi mangifika igama lami liyoba yini emhlabeni ithi kamfundisi ngithwale ngayo yonke indlela ungithathe ungise kuShembe nalo mntwana ngase ngicabanga ngathi Shembe Nkosi angazi sizokwenza njani ngibe ngingakwazi ubamningi naso sonke ngenxa yokusebenza ngiqhamuke ngo-last minute bethi abantu uqhamukaphi umthetho wakho ngase ngamthatha lo mntwana bami ivuvukeni ngani mthwali ubuso bungaka kushamehlo usubona kancane imbobo zamehlo vuvukeni ubuso bungaka sephenduke iyabeje ubuso babovu tsephu mshisi sale ngane siyesabeka uma uyibona batha benduku izofale ngani akusayi nabazali bayo ngase ngifika safika lapha abantu abenkosi ngase ngaya kumkhulu beyiboshwa usinomkhulu uManazaretha lo Shembe abantu abenkosi wakhulula inkawu Manazaretha asingayibuka ihlabeni lale ngoba abantu abenkosi kodwa indaba ikithi umuntu nomuntu akakafuni indaba yakhe Manazaretha thina safanele ukuhlupheka abantu abenkosi ngase ngifika lapha ngase ngibika phambi kwenkosi enkulu ngathi inkosi nanga umntwana kuthiwa manje uyosayina kokugcina Nkosi ufanele ukufa ngoba izinto zakhe ayisebenzi kodwa Nkosi yamakhosi ngithatha isiqumo sengisho phambi kaBaba ngithi Nkosi noma ngaba angisene ndaba Nkosi nokufa kwalo mfana ngicela Nkosi ungibhalele incwadi emhlabeni ngoba le ndoda akangemi yakhala nonina ithi mangabe bekungenzeka bafe bona yini osala kuleya muzi ngathi Nkosi ngicela ke manje uvuse namazamba namabili afile nezitho zakhona Nkosi ubeke ingane Nkosi yakho kamoya abangizwa abantu nikhona nibancane ngikhuluma la ngathi Nkosi phela iyamsala makufa amazamba nokufa lezinto konke yakhuluma abantu beNkosi ngakhuluma la phambi kaNkulunkulu kuna ngosizo okuhlupheka abantu beNkosi umuntu mayeneme akazi ukuthi emhlabeni ihlupheke ngase ngifike ngicela lapha abantu beNkosi mangiqeda ukucela uNkulunkulu wayesekhipha amanzi umuntu ke mayidayelaza akavumelekile ukuphuza amanzi uyakalela amanzi afudumele ngathi ke mina nanyawethu uzowaphuza lamanzi aphuma kuShembe yakhala nganathwala izandla ekhanda yathi mfundisi angisazi ngathi mina uzowaphuza sahamba safunwa ilokhuzana indishane edasana zo ice cream ngase ngumthende ngathi mina ngifuna ukuphumela lapha etempeleni egcwele isisu lamanzi ngasuka lana ngase ngihlela ngabiza insizwe ezincane ngathi masuka lana ngiyake ngiyoba umthandazo kwalana nathi kini ngafika ngafunga egcekeni ngathi Shembe uNkulunkulu uvele ezulwini manje Nkosi njengoba ngenza nomsebenzi wakho usungabhekisha izona enginazo Shembe kodwa vusa umuntu kulo muntu Nkosi khona kuthi ufile amen nikhona abantu beNkosi amen Manazaretha ngikhuluma ngento zesikebheni mawehla ngishona phansi khona umzwakanga ngiyamaphesheya lapha ngasenyoni kade ngifonela lo mama ngolesikhathi Manazaretha ifikile intombi ayibonge Nkosi Manazaretha kodwa makasakhele kanti uphi ngoba bazothi abantu ngiqamba amanga akekho umama la wasakhele akasukuma ngenyawo ukhona le tempeleni sasihamba naye uphi nimbono akame ngenyawo ngifuna nimbone Manazaretha ayibonge Nkosi sikhuluma ngonyazi bantu beNkosi uthi uNkulunkulu emhlabeni bantu beNkosi nikhona nibangcwele manje abantu beNkosi into enkulu efanele basiphume emhlabeni asambe siyothi niyabona abantu beNkosi emhlabeni baye bathi abazoshumayela amanga asikhuluma inkohliso Manazaretha sikhuluma iqiniso elimini abantu beNkosi kodwa isihloko sale nkonzo sengihlala lapha sengigcina Manazaretha zonke izinto ezikhona emhlabeni zinamehlo ziyabuka ziyakhuluma abantu beNkosi ngifuna uma uphuma la utshele umakhelwane wakho utshele umngane wakho ukuthi zonke izinto ezikhona emhlabeni ziyabuka ziyakhuluma isuyitholile le nkosikazi iphi awusuku mama wami na inkosi sukuma ngenyawo mina inkosi aqhamule yoni ilande unyazi Manazaretha ayibonge Nkosi nathi bantu beNkosi leki ikhaso imana
lesihlanu silapha abasayimami lufika unyazi abantu bekosi aqeda babhadisa abantu bavuka abantu abalele wasuka umndeni wakamsomi lapha zihlale izihlala kwamali sibheke nakuphi kwabuya uyise wathi abantu abantu basele kufika unyazi enkoshweni lesihlezi khona unyazi lisiqaqile abantu abantu kuyakhiwa umuze ehlomani hambani nilungisa imali eningana nenkomo Nikolani Manazaretha nangu usihlala ngamtshela ifike iphethe 10,000 ithunywe uyise senhlabathini ngoba kade kufika unyazi bezulu uManazaretha unyazi uNkulunkulu kodwa ngithi uNkulunkulu akasigeze insila akasigezeni mangcweleke izinto ziyavala niyabona manga ayexabanisa emzini womuntu ufuna nithenge imbuzi niwavala nivaleni uyazi abantu baye bashumayela ngomona ngisho umnikazi womona akasho ukuthi nginomona nami kodwa umona uqeda yonke into eManazaretha uyazi ukuthi namhlanje kuzoba iphasika nje einkonzweni kuyolalela amazwi ayisikhombisa kodwa abantu bahlulwa amazwi awu2 sengihlala phansi uma ukholwa uyiNazaretha ufuna ukufubonana nonyazi kukhona amazwi amabili afuna angahlukani nawe Nikhona nibangcwele ungiyabonga nongiyaxolisa angiphinde futhi ungiyabonga abantu abenkosi into enkulu emhlabeni kukhona abantu namhlanje abanemizi ababanga imoto bayafaka abantu emisebenzi namhlanje bayizitha labantu kuwe namhlanje kwaphuma abantu bakho abantu bakutsheleka inkomo bakwenzela uba usini namhlanje kodwa bayizidwedwa baluthe kuwe Kali insizwe idumsi imoto lapho kodwa mangahambe yobuka emakhaya eqhamuka khona uzoshaya uvala uyabona umuntu umhlaya esefile uxusa emjondolweni netha isethi manje mangazi ngizothini faka imvunulo ebizayo ithi incwadi ukukholwa ngemsebenzi kufile kufaniswa nezidwedwe ezibulile niyabona mana athi isono sendoda sihlulela ngogqoko eManazaretha uyabona mawusufile uma ugqoko phambi kwakho bese kuthiwa ubukeke kuzophenya phana ukuthi ikhona ni wahlangana nomndeni wazodla inkomo ethengwe uwe phela kulona ibandla lokusindiswa leli uba umshumayeli bomvalo bomfundisa wazi uyibulala inkomo ethengwe uwe kubuye odade wena abashadile emzini bethi bhuti isemningi iminyaka sibuyiseni uma ube nesibindi sokugqoka inyongo yenkomo ungazange uyekuyikhiphela nje isihlalo hayi ngiqinisile mntakwethu ngeke uzuvuke thuna ngiyagaranta ngalokho kokheli namhlanje nathi izifi nkosikazi ithi ngizalile ngodla abantu abangihlubukile uzoya kuliphi izulu akulona ibandla lokukhuluma amanga leManazaretha kade ngincengwa inyanga izulu la ithi mawuyinaze thambe uyofuna indawo emakhaya ngoba kuyinkinga ufica usuku lokufa manje ungazongcwatshwadi uzofika thini umgcotsho sefikile ethi xa ngifika naka amakhosi kama ekhaya Ngisindisela uyinkuzi malanga yasela mawafaka inyonge yenkomo ongazange uyithenge odade wena hamba uthenga imbuzi centethele kuyo obuzoboshwa hayi intombazana ayifaka inyongo inyongo iyicrown indonde kubonga ngawo umuntu ecelela amanzi kufanele ukubiza udade wena ngaphambi afikane ngaphambi kwezimpundu zesibaya umcelele isibusiso phambi kwabantu Niyazwa eManazaretha ukukholwa ngenomsebenzi ukufile efana nezidwedwe ezibonileko bantu benkosi ikhona indawo emakhaya nami njengapha ngakasayimana liyabhubha abangcwele abeza abantu benkosi nayi nenkosi yami ngiphethe cha ozani ngizoguqa emaqadini abantu benkosi imali ozanini abantu benkosi ezanini ningahambi imali niphuca amaphala abantu benkosi ayibonga inkosi kodwa abantu benkosi
sengihlala phansi. Hey kuhle umethemba uShembe eNazaretha. Umthemba uShembe noma ngasavumi. Sebekubuza bethi abantu sanethemba uShembe, uthi ngiyanethemba uShembe eNazaretha. eNazaretha lokhu khwela kona ubasigibela imoto ezinhle. Akubona masikana amakhosikazi amaningi. Akubona basakhe izindlu ezinamakhona. Kodwa into enkulu abantu abenkosi ukuthi uthando lwakho nenetwork yakho ayixhumane nonyazi lwezulu. Kukho into ehlupha i-airtime inkosi emakhosi. Abantu abalali befone ebusuku bahlushwa i-airtime. Ove baqhamba manga bathuke basho zonke izinto. Kodwa bafikele babe bahlela esontweni. Lo baba wadayisa inkomo zakhe ezisihlanu, wayesebekele ukuthi ingane yakhe ahambe yofundela ubudokotela. Yahamba yofunda lengane. Mayisiqedile lengane ithe ibuya ilungiselela ukuthi izogreda. Yayisithi baba ngicela ngiphe imali e-airtime ngifuna ukuthenga lapha esitolo abantu abafana sebeyibonile. Ithe iphuma lapha sokuthiwa yena mfana. Awuthi ifoni abasamshaya ngempama uthe lapha lovusa umfana bathatha ichumithi bayifaka lentanyeni. Yafa lengane. Uma isifile lengane lo baba waphuma njengomuntu ohlanyayo wangena phakathi kobusuku lapha ekhaya. Wathi Madondo ngehlele inkinga engaze ngichaza ngithini. Ithi nengane benginawo yena yedwa umfana bengena emhlabeni. File mandulele lapha kodwa manje angikwazi ukuthi isidumbu sakhe ngifuna ungisize. Uzama uhambe ungibikele lo mntwana. Ngashaya imoto ebusuku ngeza lapha kumshumayela indlovu lo weladi ngizofaka umnikelo. Kabika mbikela uNkulunkulu namandla wonke. Maye sethatha lo mntwana wathatha esamakhazeni induna zaseyihlangana seyibiza umhlangano. Ngisuka le mase ibiza umhlangano zithi akwazi ukuthi nafu umuntu lapha endaweni mase kuyathuleka manje babafuna uvula icala ukuze baboshe abantu abenze lokho. Ithi lento akukhululeka ukukhululeka. Sengibikele ijaji lamajaji manje. Ngibikele manje ophethe ukhiye uqala nokugcina. Angifuni icala ngenzi lutho. Ithi kodwa nduna ngicela ungenzela into eyodwa. Ngicela ubize umhlangano wena ngolesithathu. Bonke abantu balendawo siyohlangana lapha ngaphansi kwesihlahla lapho fele khona ingane yami. Ithi uNkulunkulu ngimnikele uShembe unyaka noma ngesini eNazaretha. Kodwa lo muntu uyabethemba uShembe obehamba ngeyitimela. Ithi ke bonke abantu abazofika kodwa kumele buka lesi sihlahla. uShembe uzokwenza ukuthi umuntu mayiphendla bese kusihlahla kungabi isihlahla kodwa avuka abona umuntu lambulala. Ithi hambe utshela abantu bangakini ukuthi zonke izinto ezikhona emhlabeni ezinamehlo bafuthu ziyakhuluma. Noma ngenza lebusuku nasebi noma usuphakathi ehotel emhlanga ekabana beach uhambe uyoxova leniba lolibhekisa phansi kodwa uShembe uzobe khona ekubuka ngoba yonke into ekhona inamehlo. Iyakhuluma abantwana benkosi. Ufone ebusuku uhlushwa i-airtime. Sizolijeka kanjani lenibandla nje? Hayi sizolijeka kanje uxoxa nomngane wakho. Niyakhohlisa. Niyeza nimathaba enkosi. Base behlangana abantu esethi nakhanda ekulungu bahlangana ngolesithathu asakhela usuku la ngasesato bonke abantu bekhona. Wayesevuma loba wangibikela loba ngathi naye uhamba nangizwana ukukhuluma nohlangana ninodwa. Kodwa ngikhuluma indaba kaShembe eNazaretha. Base befika la abantu basebeza sibefika besesha abantu bamawe kukhona isigameko bahlala mama kude. Sithi nduna sondelane. Sithi ngifuna wonke umuntu ashaya idress ladlule. Nonke ngifuna ukunibuka. Ithi ngifuna udlule nawe ubuke lesihlahla mase uyadlula. Ayiseqhamuka amaqhaweza. Asibuka athi lasihlahla angazi lutho mina angazi ngibulani badlula abantu. Badlula. Uthe manje abantu bezohlangana u19 no20. Ithe iza lensizwa lena. Yabavuka phansi. Hawu wenze nelikhutshwe yini? Athi nayi impande. Imba wathi ngoba zikho nje impande ezihlahla ishone phansi la. Ubonani wena? Yayisikhala kakhulu lento that house bamane ngiyaxolisa. Ngangaqondeli nokubulala. Sasithile sibani ngoba wayenamona. Nazaretha. Niyeza Nazaretha. Ndese ngihlala phansi. Beza nalaba abanye wathi omunye mnangazi nabeke nomthunzi wami angihlobele nawe. Kodwa lezi insizwe zesihlanu manje benkosi zavela obala ngalola suku ukuthi yizona ezazikhona mhla kubulawa lengane. Okubuhlungu ndawo masaqhamula inkosikazi.
nkosikazi sivuthiwe nje yathi mayifika phambi kwalesi sihlahla yaqala manje yakhophoza lenkosikazi yathi kodwa mntanami sungaze ngibuke kabi kangaka mntanami mina ngakhuluma kuphela ngomlomo ngaze ngikuthinte mntanami ngithethelele ushembe wenza abantu benkosi ukuthi esihlahleni simile ivukele ngani bayibone ngamehla benze bobubi amen ngithi kuwe hamba batshela abantu ukuthi zonke izinto ezikhona emhlabeni sinamehlo abantu benkosi ziyakhuluma njengoba ushembe siqoqa wokumhlaba abantu benkosi sizela into eyodwa abantu benkosi mase sifike lokhu khona sizindwa imithwalo khona abantu abala ababeka msha abazali babizandla khona abantu ababephethe isikhwele ababulala abangakwabo nezingane zabangakwabo abanye babulala abafowabo bangiyinkomo abanye bakhathalela kade beyofuna ngisho ukuthwala ibakhathazile yonke lento sebeze uNkulunkulu ngoba basindwa imithwalo manje lekhaya khona inhlanhla ngoba uthi uma usufika ukhetha inkosi lapha ekhaya uma usuyabajadiswa uhambe uyothenga ibhuku abantu benkosi uthi ukhwaya uma usuhambe uyofuna umuntu omdala wakini uthi sibanibani ngicela ungixoxele wonke amaqala lapha ekhaya kusukela kubaba kuze kufike kubona ukuthi no amaqala lapha ekhaya ami kanjani ngoba sizothetha amaqala maNazaretha anisihlabelele ingoma ethi siyayifuna indlela sesizoyifuna ekhaya manje ke mawusukule nkonzo funa masuthathele ukukholwa enhlangano nomndeni uyohlala ngaphandle kwesango ngikhuluma amacala kini niyeza abantu benkosi akunywa amacala aqede lithenge imbuzi liqhube nize nazo lapha kushembe ngoba kuzothethwa amacala maNazaretha incwadi amaHebrew 9:18 ithi akukho ukuthethelwa ngale kwegazi sasindiswa kangaka ebandleni ngahlatshwa maNazaretha likhona libangcwele namhlanje soba izigqili zezinye izizwe bathatha izingane zethu namhlanje ufundisa ingane yakhe iqeda u10 iyohlala eThekwini erese iyothathwa izizwe futhi zidayisa amadrags ingane yakhe iphenduka umqwayise eThekwini shemba kasisize maNazaretha sihlabelele kahle lengoma ethi wonke umNazaretha akabe munye ngebumba lasemende ushemba usebenze abantu benkosi unyazi uNkulunkulu futhi siyacela Nkosi emakhosi ba uNkulunkulu ukuthi inkosi nenkani sigcobe inkosi nangenyawo inkosi inhliziyo ukuthi sivume shemba ingcwele ngoba likho izulu esizolibona ngale la siyakhona ukuhlakanipha nobuqili bonke buyaphela maNazaretha isuku simile ingoma sebemila befundisa lapha bekudonsa bethi thuma kondisiwa emakhosi ubuthume Nkosi umntwana omncane Nkosi onezono kodwa Nkosi ngiyafisa Nkosi uhlale enhlizweni zethu Nkosi basikhumbule ukuthi silapha sithunyiwe emndeni masizofica Nkosi usuku lokufa imizi yobabili ingekho ifile engenayibaya asazi yofika sithini lapha siyakhona nokuthi ingane zethu ziyogwaza apha umkhondo nokuthi ingane zethu ziyoyifaka phi iphandle Nkosi asazi siyacela Nkosi noma sonile Nkosi sithethelele Nkosi sikuyele kuwe vele Nkosi kakade Nkosi ayikho into eyolungi iphase emhlabeni Nkosi ngaphandle kwakho nale politiki Nkosi egubuzela umhlaba Nkosi ayingawahluli Nkosi amanatha Nkosi wapha isibindi azi ukuthi yiwa zonqoba umhlaba Nkosi emakhosi ngiyabonga Nkosi emakhosi ngumntwana omncane ngicela Nkosi makhona la ngone khona Nkosi ungithethelele
inkosi ayibusise nekusuleko. Amen. Inkosi zimbusise. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sama-76 76 sizocela umshumayeli Mazibuko abheke uZulu wasona lesihlabelelo. Inkosi imbusise. Nkosi kusipha abangcwele.
sikababa uThingo lamakhosazana ngomsombuluko ngo9 ebusuku inkosi imbusisa.